Сылынайы арастахымна хонюларга көрдөх көкөттен бастын кывыны оньочуну талар түйгес бар бүгүнгү саха кывын сирeye колобур болар оньочута саха гимназиятын зго кывын командатын капитаны Айтал Яковлев болар. Главное квеншка тох. Баратын оню вера көтө ылынар. Холор кини жавелатлар, кини тулан шуткалатлар. Оны хазбидди тохтан өргени хоктах квеншик. Оны бартын шутка бурдылындактах, она бәдеттен күлөвернихтах. Саха кывыллагыра анмаңнай үлетен iki тыгынча агыс сылтан сагалавда манна республика расмунуктарыттан барыга бары көктө хыннеги күйеңе сылжар бастың оголор мусталлар. Жолускан Андросов алта сыл көтүппекке саха кывыллагарыгар сылжы үтөрүнечи болар. Таха кывыллагар атынагардаттан тогора мындык уратыды кылынарытым. Хеп тойтарганны келекелебин бәвин тогора кас хырая туспа бәвин атын хиртен көрөрөтем. Футболисттар нар әчилехтерин ада улактарына, кывынчылар әчилехтерин ада олеген лагар холобор мындык бәта тох курдук болар. Сбор курдук болар, спортсменнер сбордарын курдук болар. Анындык бәвитинин грам баранындык сборданар бүтүшейт. Ну, хайдар этебит халанай. Саха кывыntын кына таннемму түктел оңостубут эдеритче түгүс олортон билдестере мен үрүн түйнерим кийне сүрүн героя Хифуз Тужона Ализана Слепцова. Топ сайынын бу саха кывына кетер кирәппен кытта олого молох тостулар ибита. Анын наха улахан макталбын тердем саха кывыңа үлген. Онуттан бу билингәнгә үлелге җырым боло яныбын. Онуттан билден турар бу кинага нурбар да, кинага нурбар саха кывыңа билбит билиләре, өремит жарыгым диходу. Алгын ден көмө болбута. Хайдак кие тутта хапта хаҗарыгар, тыла барата томбогын бир киһин бир өйренер буллай оннукка оннук хатыр болон төрәбет ол хенаттан саха кывың хаҗып болон монуттан хин тепчик хогоссага аспыта боло яһаныбын бу кинага хулланым. Биракка курук муңутур кыйла команда бар болар саха кывыңа курук иннеги күйеңе сылжар холобур болар төттөгүләк чемпион команда куяр. Чего завтра где-то тепчики уларим сирге. Сирган нонна. Yes? Ага. Оламудура чоғаны саға көбі қас бірігін олар. Оу. Әйені без бірігін? Алақ аяқты. Оттан жеңінен күжік бейін болын әпі. Алтуында. Әттоум. Геннадий Хлопков салаягыттан республика үрдүден сахалы тыллах кывын быһа холон үстүһинчатан тахса үччата хабар береген хамсаһын 17 улуһу кабан үрелир. Бу көркүлүү актуальна уларыбат кене каянданы тугара санаага тердер тугара информацияны көрөчүгө тердияктак. Бу маннык болар кухаган денду эбетер бу маннык үчүгө ситилах кийини көрдөрөмүт биги бу кие хатаңны хеканада ден булуктагы чона көрөчү көрөн сыланиян үйерен кене күлен бу ологора ухур болбакка кене тугара толкуйга тугара ханага тердияктак биттен олонны кыллах руктак өлелибит.